o me hu akire me papa ha unchire de ma kom pa enti soldier de salatu ma omo soldier don one anya soldier nti anka mi se anka mawu don tam na ye dwane ye be duru makango no na soldiers no na konkomba fo no so sa omu deda form tatam de omo anka ni pa na egu ho ni nyina no omo ko ya nyina nti ho na soldiers fo no omo paja omo se de omo njai tatam so mi na mi wo eke fata mi wa bi wa ha omo so mi hu se mitimi shuto sa na bullet na sa di mi hu se mi hu di mi chuto mi ku pe na ma fa odia no na mi di mi so ato ndi mi before me free tamale me dro no yeji no na mi ta ekiti fa mi kita 3 na mi ta 3 nti hono na mi di sa amnation na edibaki wo won AK47 no adente na ma AK47 so eba northern region anka media ade na misre pa uye parliamentarian uye minister uye pastor uye sheikh uye imam bia sisia no eyehu eni konse hu se ni pakro no we penyinti ajimboni ntimi mbane so no sata no o krombi o efra ho gurugu o northern region o ko se o ko naya sa ono no we Roman father o ko American say ya no oba AK47 no tiu ono wo de funu adaka na de tini pa no de tiu no akoshe shim ente o hu no waba na say we Roman father ono no ye konkombani ama tiu nko na shim ndi tam na ntakwa no si ya no na ayi fo no de mo ko no bebre ni tiu amutu no say ye tiu no ye blasphemy ti dia no ubo no pain sana o di aye ama onu no di AK47 ebra ni nkromfo sada no na president Lawrence aya announcement say uno word no under the bia wo to bia mo fambra no enti mimis ajana misre pa panyufo o penyi bia ohu ni say wonanti a momun jan say wonko panyufo no omu na ehye penyi bibi otimi ba wo ho no kase no ma wo bibi usu akomde usu wan ya untimi ndidi nti bibe sigana ha ye free panyimfo no munanti ya ye youth no so ye benanti ye imprempre ya no yahuza eyo depamni na sama wo kan nyina ne se ade a eya areho eye hu se beto oman eni ntokwa